Znači, evo ja ću sad ovdje da zahvijem to. Ne bi li... Ajde, ajde. Osjeća se malo, ali dobro. Čisto da ga ugremo. Može ovako. Vidi taj plavi koničak. Neka to grije. Prvo jelo koje sam spremio je jelo iz 3 takta, iz 3 tempa, iz 3 nijanse dizanja. U pitanju je mućkalica. Zašto baš ona? Zato što ima eteriku koja je na niskoj termici rađena. To je ono što se radi, znači, u tigranju i u šerpi. Šta se događa? Imamo povrće koje je aromatično i eterično, a to je luk, svi znamo zbog čega plačemo i zbog čega etar štipa naše očne živce i ostalo. Njega je jako teško kapacirati i zadržati u jelu. Mućkalica je jedno od retkih jela gde je povišena masnoća, onaj puterasti sjaj koji dobijate i mast koji ispliva, zadržava etar u rastvoru što većem u vodi. Voda se dobija iz paprike i njeno eterično ulje je uljasto. Za razliku od čistog etra koje je u luku, i to su dve stvari koje je teško napriti simbiozu u okviru jedne kompaktne arome, a da ne krene na kiselu. Šta smo radili? Na visokoj termici, pri visokim temperaturama i visokim pritiscima, para se naglo kroz proteinski lanac, prolazi kroz proteinski lanac i kida ga. To je ono što oslobađa neke veze, kao ugljenik koji je četvrovalentan. Znači, ta eterika je sada otvorena i za nepce i za implementaciju drugih ukusa, aroma i onoga čime se vi bavite. Paprika je isključivo sortirana na vrelom ulju od 180 do 220 stepeni, to je tamo u onom delu, nažalost niste mogli to da vidite. Ja sam unutra stavio svinjsko meso, najslađa varijanta i najputerastiji ukus se dobija sa teletinom. Zašto sam izabrao mućkalicu? Svi koji ste probali mućkalicu videli ste da taj treći tempo, koji ja sam vam govorio sada o prva dva, etar, eterično ulje iz paprike i eterično ulje i esencijalne masne kiseline iz mesa, su prva dva takta. Treći takt, treći tempo dolazi nakon 30 sekundi od konzumiranja, ako sam to tempirao kako treba, to je ona blaga ljutina. Ako se ljutina pojavi u prvoj varijanti, ja sam onda eterično ulje iz paprike uništio, ono nije moglo da ga zadrži. Da li ste svi osjetili ljutinu tek nakon konzumiranja, i to je jedno dobro vreme nakon konzumiranja, pre toga ste imali utisak da uopšte nije ljut. Evo, znači da sam svoj posao u okviru slaganja ukusa i vremena kada ona deluje na naše nepce obadio. Jer da to nisam, da sam to skratio, odmah biste ostavili ljutinu i ona bi pobila ostalo eteriku. Šta je ono što ide posle toga, ja ću to oslušati od vas. Ono što je inače vrlo bitno za arome i ukuse je vrsta tehnologije koju ćemo implementirati u hranu, a nakon toga i vi u izboru svih vrsta pića. Šta je to što nosi prefiks nacionalno? Znamo da smo mi gomila stvari za ovih 600 godina po Turcima primili od njih. Tako da nacionalno može da znači da se primilo u našu svest, a onda i u naše delovanje. Tradicionalno, to je već nešto drugačije od nacionalnog. Tradicionalno se razlikuje od nacionalnog u bilo kom smislu. Ako je osnovni postulat da bude tradicija, to je kako se radilo bez obzira na vrstu ukusa koju želite da izvučete. Da sam radio ovo prvo jelo ili drugo ili bilo koje na tradicionalan način, morali bismo da implementiramo čumur, dim i plan. Jer onda je to sasvim jedna druga termika. Na našem tržištu trenutno dominiraju mnogi pravci. Drugo jelo koje ćemo nakon toga, to je samoborski file i carsko meso. Spojili smo dim, esencije iz mlečne, ali biljne baze, pošto je rađeno na biljnoj bazi jelo, i estragon kao biljku koju inače ne gajimo na ovim prostorima, ali je ona sve prisutna. Te tri stvari smo spojili u više pravaca. Jedan je termika, gde smo neutralnu tikvicu nesoljenu ostavili, i to kada budete probali, da upije svu eteriku dima i carskog mesa, a to smo dozgore prelili sa krem sosom od biljne pavlake i estragona, koji izvlači kiselost, iako je nigde više nema.
Znači, u jelu ne postoji kiselost osim one koju će izvući estragon. Ja bih volio da je nađete i da na osnovu svih tih aroma kako se slažu na nepse, pronađete pravu i dobitnu kombinaciju za ono što treba da obavimo danas. Samoborski je tradicionalan da se zapeče, ali se na toj niskoj, dugotrajnoj termici ubijaju sve eterike, arome i ukusi i mirisi. Znači, ako biste želeli da večer završite sa, recimo, potpunom neutralom, da čovjek ne može da razlikuje ukuse, ovo tražit ćete od kuhinje, da vam podrži priču sa pićima na način što će to teći jedno sat i pol vremena i sve će se ublažiti i nijansirati. Znači, neće biti mnogo dima, neće biti mnogo sosova i tako dalje. U tom slučaju bi trebalo da se zapeče sa jajima. Vadi se estragon, a onda on nema svrhe. I to je taj tradicionalni. Nacionalni je kompletna kompozicija jela i muzikalnost koju možete da osjetite, a ovo ostalo će biti, znači, ako bude išlo na tradicionalan način u rernu, tu je kraj priče što se tiče eterike. Znači, ako hoćete da nekog podignete, da najavite neki drugi gang, neka nova druga pića, da napravite jedan break, da napravite jedan stepen kao odmorište na stepenicama, onda ćete iskoristiti ovu tehniku koju sam ja sada implementirao. Neutralno nešto, poput kipice, malo dima i arome i sve to sa kremom, obeleženim vlašcem, ovim onim, ja sam sada izabrao za vas, zato što je posebno, bukvalno je jedan dan koji je vrlo bitan za vas, najtežu biljku za uklapanje, a to je estragon. Probajte, to je.